Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. UMDC Kamaukar Pentorum Kra Constituency ubak PNCM haga arpunyu teri guno pra arjar arpuar ula pelaj pajba yaga almanak jong snem arjar arpulai haga ni kesengi laya sakilang dagi nongkit kam shnong jong shnong boper rengkat ginongkit kam jong seng Indian National Congress jongka constituency haga ni almanak labu dagi dur jong shnong ki bahap hapo jong Pentorum Kra constituency. Thì setelah hidup pada kini kapur, kini kejakan, ngalang sebagai kejakan, yang boleh pasang ni boleh kejakan. Jadi, pasal ni kerjanya jika jungi pun, jika aku beli ini, mending ni pe atau kau bahasa bilong bah, ngalas dalam kapan pergi kelanda, Andre ngasuh bawa pihak cakap bah, marga government jungi kepat pelat ya kelanda, jangan kalian. Jadi pihak kau setempat bah, jika ini kerja terekam jang hiru kaya bah. Khmat hagi jing terekam tu jam jumpi ikermen bakal nomutan hagi singi por penawan kunju ikip okey biar apabila ai ni kelanda dari kelanda nak tahu jusnam arja nak mulai pro jusnam biar kita dekat aja tinggal jai ru afat kapor hakaba mo kong kandidat yang dia dekat ba ini ni sotona chibot bagi nyo ipung gede kala bat hagi wewe kipor di bahadian ru matharai idong yalam jogi dekat ihumni Jepang bor ni bajbas setelah kan kam shongshit ka kam kacam lu jo snong tham kita basnam ni sotonat ba komuniti pad imju klet ya ki nong yalam jo kasnong na kapo se kapor habadan kino jindon kam tege jingi trailang hi berobor kapo se kathong tingi kerban banang ni sekmat kan long kumta bad hagani kapor syukur panai kubai Christmas bacan tamai besok kebakan kebadap kerhai bad kebawan ra ya kejengkala ikan ki kebangi kemil hantina sekmat kubai sibu kamshnong kiramashnong jogi ne nyotli shnong jibalapoi lang hune joga Pentorum Kra constituency koni kongnya kepang eru da PNCM itulah kondisi juga ketua pokar prosesi komunikatif dengan gue ketok di bagian pun dan Indonesian arjar arulai sebab aku boleh ketong di bagian sim dari sian kembali tong lesi hakipon di kenal bejungi bantuan umno kandidat berpublis kalenda aku ni di bagian bagian di tahu jong konstitusi presiden ba Leseng pot beradab sidang di kandidat berpemilih kelengkar hakas yang lejong dapat dokan betul isu serong waipa isim inisiatif banhai di berjong sinong jongka Pentorum Kra prosesi isu serong sibuan ada iado kini dokter yang kini terlang bagi polis ketongga akan ditunggu bahwa jompi nama jingping piang jong waipa jong Pentorum Kra prosesi ni pak jadi ketua buat jadi kesian lu tunjuk batin habis tongben buram koi sere jingjok ni yarap dan yangi ban yarap lagi benta jeung sinong ital ben tam gino skim ban yarap benta sinong ital kemudian kami lagi lagi dengkam tentang sabha kami jeung sinong ital ban yarap ke jinja jeung sinjing de jeung sinong nah aku beli baru mulai bilang masnong mulai posisi masnong berpihak kumjuru jadi maksudnya di komiti dogi sinong berpihak mulai don mang bagi harga ni kesini kerana jongka Pentorum Kra kabak musang kalong isnong kitau tadau ngabu ahmad kuwi ke page jadi dul jadi driu ni isnong asnong mopat kayo arli gidul asnong urumsya pro kayo arli gidul asnong Pentorba kayo arli gidul akan kalda anta asnong naman song kayo arli gidul
Asnong ang gabing kayo away gadul, asnong ang siya kayo away gadul, kalau dikribo kayo away gadul. Kamat paro, nyot lagi snong. Ibahap, ada kursi betul la yo pan shon, pan dunia ini kereta. Jadi dia kau tanggung kaji itu mah, ijon tan I dua di bari terkejat. Namun nampak pan buah mati gadul kejongan, dari gadul jom snong. Kadaulah terpada girang pak senong bala kumno pada poi kenang ha kadika jilang aban pelai ya kadika kelar dagi rang pak senong dagi nong yelang senong ku blai sibon ikadi plai po jengki bangi skam kadika kontar nong gadi mento ira persang ban da ha ron riusla ban newsla ke banakmat kadoni kedur ke jonga but la for po niat together for a better tomorrow. Rengkan barolang na karontar babahawa syai. Tenrei ki page basadin to ki benai, ki don page ki don ki shnong, but ki don to bari ki jonga kejar, tamu beri pun itu ki shnong baro. Inong ki kam to ki bar shnong wakar. Tam kumjuru ki hari orang ba, ki lo ki ro ni ada janget. Pag ki baro lawan na kadika gilang ka mga patki. Nagbantawa pinlai ki kalendar. Bersibutnya ia ka him poi jumpi yang ketika janmit malasik ting bah nong tip poi ka nuwot nama baik pol pakai ki bersibutnya